Hayi le moto ngayiphiwa amadlozi angifuni nje ngale moto. Kusho uGatsheni ahleli namanye amadoda kucocwa. Into ahleza khuluma ngayo iCadett yakhe ukuthi usuka phi nayo, inamatayera alungele ukuthi angaspina ngayo le moto inebalance, le moto iyagijima. Ngisho nasekhaya kakhe unkosikazi uma athi hayi Lavi lendlu lena seyisikhathi ukuthi sirenovate. Isikhathi sokuthi sishintshe izinto lana ngicabanga ukuthi si-edit garage sakhe ikamero labantwana. Hayi akayiphenduli leyo. Into azawukhuluma ngayo ukuthi hayi iCadett yami lena iphukelwe igasket, bathi igasket yakhona kukhona Emelo umlungu othengisa amagasket nje amadala asebenzile kodwa right. Manje ngicabanga ukuthi ngiyoyifuna kuloyo mlungu, uma ngingayitholanga ngizoya esitoro samaphathi. Yebo ngiyakuzwa ngokuthi uthi imoto yakho ilinyalelwe igasket, kodwa ke sikhulume yokurenovate. Hayi uyothula ngathi ufile, angeke abeke mbona, angeke aphendule. Uma kubekwe ilanga lokuthi kuyothengwa izinto zabantwana, kuyothengwa igrosa, kuthengelwe abantwana into zesikolo, ngelanga lokuthi kugitshelwe kuyiwe edrobheni, ulala ngathi ufile, uvuswa kaningi. Katsheni boya benyathi vuka sambe phela, vuka amabhasi azasishiya. Angisho uthe imoto yonakele, ngicela uvuka. Hayi ake ngilalalale kancane, awunike u10 minutes uphela u10 minutes, awunike u10 minutes wokugcina. Ake kufika ilanga lokuthi ayothenga igasket yakhe azoyifaka kule Cadett. Uyovuka ngo4, ialarm iyothi ingakakhala abese kavukile, agokhisa amanzi, ageza. Nangiyaye estopini bayothi bavula kuleyo store samaphathe Emelo, somile emnyango waleso store. Ufuna kubuza ya igasket yeCadett nayo ngiphethe nevin number. Hey ngithi kungalalwa ngendlala abantwana bakhale bathi awumama silambile, athi umama angazi ukuthi sengizawuhlanganisa ini nani. Boya benyathi asinampuphu, isishibo bantwana sebafile mazambane, sicela nje usipho 100 rand sizothenga okuyethunjini. Hayi imali ayikho, uyayibona neCadett iphukile. Manje bengishintsha igasket, manje seyifelwe ama-valves, mele ngishintshe hey ngikutshela ukuthi le Cadett le iku-profile pic, bantwana nomkakhe sebasuswa ku-WhatsApp profile, basuswa kubo Facebook, kunale Cadett as i-profile picture. Akafune kuzwa lutho ngaye. Ngisho ukuthi umkakhe uze athenga into ezinkulu endlini, abo room divider, amakhabethe okufithwa ngemali yomholiswano, aphinda acele kiyo leyo mali. Hayi mana ungangisiza ngidimele Cadett, uyayibona mani, angifuni ukuthi bantu basolo basihloba uma sihamba, ngifuna kwenza amafastera abe mnyama. Yena nje uma kuke wahlala imali esandleni, ucabanga ukuthi iCadett angayenza njani ibe yinhle?